Moramo još spomenuti, naravno, glavnu temu koja je okupirala ovaj susret, a to je suđenje. I prvenstveno ta najspornija odluka, odnosno je li Mišić... Izostanak iste. Da, je li Mišić zaslužio crveni karton? Da. Mislim da ćemo se svi složiti. Složit ćemo se, ali ja ću ti sad dati nešto kontroverzno. Nešto šta ljudi možda neće ni razumjeti šta želim reći, ali nije bitno. To što je Mišić tamo podijelio 2 šamara, ja mogu razumjeti. Ja mogu čak razumjeti suca da to ne kažnjava toliko strogo. Već jedan bilo pitanje o Mišićevoj nervozi, o njegovom razgovoru sa sucima, pa sam rekao, to je ipak čovjek koji je kapetan Dinama, to mora imati neku težinu. Te reakcije njegove, to je nešto u kontekstu vruće glave, impulzivna reakcija, to mi je jasno. Ja kad pričam o crvenom kartonu, mene više zanima zašto start iz prvog poluvremena Fruku nije... Lakat s leđa. Zašto to nije sankcionirano ko žuti karton, a to čisti žuti karton. Mi smo malo prije pričali o Hodaku. Je li crveni karton? Je. Koliko igrača bi dobilo za onaj prvi start žuti karton? Prvi start na utakmici, nije ga pogodio, nije išao je neoprezno, a barem 80% starijih igrača progledalo mi se kroz prsti. Ja mislim da se Mišiću u tom kontekstu dosta gleda kroz prste. I da je to aspekt, kad mi sad pričamo o Mišiću, svi će se uhvatiti toga je li on tamo ošamario ovoga Majstorovića ili se Majstorović bacio i trale on hvatala sicka se za vrat i je li zamahnuo nogom dole prema Fruku ili nije. To je žuta minuta. Ja sam čovjek, meni je to razumljivo. Nije mi razumljivo koliko faulova Mišić može, ozbiljnih faulova, može napraviti bez žutog kartona. I to nije samo karakteristično za ovu utakmicu. Kad pričamo o Mišićevom crvenom kartonu, da, crveni karton, jer u prvom je zaslužio žuti i ovdje je zaslužio žuti. Ovo šamaranje kasnije šta je bilo, na stranu to, samo za faulu je on zaslužio 2 žuta kartona. A to je nešto što se propušta u cijeloj priči, što je nekako stavljeno u treći plan. A to je nešto na što se naviklo. To je problem što se naviklo. Neće se to ni apostrofirati, ali mislim da, ok, sad Pajač je to sudio, da. Ok, nije vidio to što je šamara okolo, ali šta VAR radi? Ok, jel VAR to, ne znam, možda je njima šamaranje za žuti karton pa se nisu zbog toga javili. Ali realno to je možda i direktan crveni karton ako mi pričamo o tim njegovim pogotovo. Vjerojatno nije, ajde, ako ćemo tako, jer to nisu bilo ni nasilni šamari. Ne znam kako bi pravdao. Evo, doslovno. Ali, nasrnuo je na njega. Da, ali VAR je tu, bar morao reagirati na to kako je na Majstorovića išao. Može se Majstorović bacati dole. Puno puta su mi u nogometu vidjeli, ako se ne baciš, nećeš dobiti ništa. Majstorović je to naglasio, oni da to vraćaju, oni vide jasan udarac. To je ono što je Nesto rekao, što padni. Da. Padni! Pa moraš past. Mislim, na kraju krajeva suci su baždareni na to. Jesu. Oto loši suci. Gledam tebe. Našeg predstavnika u europskim natjecanjima. To govori u UEFA. Ljudi imaju jednu stvar koju ne mogu isto s tebi staviti u glavu. Pa je inflacija utakmica u Europi u zadnje vrijeme. Nije to ista stvar ko prije 10 godina kad je za, ne znam, srijedu u ligu prvaka i onda četvrtak u Europskoj ligi. Sad imaš i konferencijsku ligu, plus proširenu ligu prvaka, plus proširenu Europsku ligu. Puno je veći fond utakmica. Dovoljno je pogledati samo utakmice hrvatskih predstavnika u ovim kvalifikacijama i u ovim grupnoj fazi da vidiš da ni oni koji su njima sudili nije baš da se svi mogu pohvaliti sa nekakvim fantastičnim predstavama. Ali dobro, na stranu to sad. Uglavnom, eto, Mišić. Ali dobro, evo, kao niko nije imun na nevolje osim čovjeka na slici.
Tako da je dobro ovo Joža. Ne znam mu to plan bio, ali dobro je to iskombinirano. Ma je, sigurno. Ali što se tiče općenito suđenja, mislim, Pajač je dosta kritika pokupio. Je li po vama to bilo baš toliko loše ili da neki spominju hlađenje za Pajača, nekoliko kola ili... A vidi, ako se priča, to su ti detalji. Niko ne priča generalno o tom faulu Mišića u prvom. To je nekako ostalo u 4. ili 7. planu. Stavlja se ona situacija McKenna kad zamahuje rukom Na čopu. na čopu. Sad, je li to penal ili nije? A da, ne znam. To je 50-50 situacija i to je nešto što nekad će ti sudi penal i rećeš može biti penal i nekad ti neće sudi i rećeš... Ne znam, meni te situacije, kao što sam negdje pročitao mišljenja nekih sudaca, kao nije nogometno. Nije nogometno. I neki moj stav je da prije VAR-a takve penale nikad nismo imali. Tako. Dakle, prije nego što smo vidjeli sve u slow motionu, zoomirano, bilo je pravilo za penal mora biti pravi faul, da svi vidimo da je jasno. A sad se svaki kontakt vidi na kamerama, još ako igrači to naglase, to se svira. I znaš šta mi je tu još jako, to što si rekao, taj efekt slow motion. Kad ja vidim po društvenim mrežama kad neko zamrzne snimku, kao jasno ga je ugazio u nogometu na dnevnoj bazi, odnosno utakmici imaš toliko gaženja, toliko duela kad se dotaknu. Nisu to sve žuti, crveni kartoni, većina toga nisu ni faul. Tako i ovo. Da je sudio penal, ima elemenata za penal, ja se slažem da to meni nije penal. I to kad pričaš, imaš neke situacije koje su 100-0. Ovo nije. I zato moraš, to dobar sudac osjeti. I to normalna javnost osjeti, da neke stvari su jednostavno vaganje. A znaš šta, mislim, čisto ovako da nekako zaokružimo tu priču, ne samo o suđenju, nego i o Mišiću. Ovaj Dinamov PR dan poslije. Isti dan. To je jedan od najsmješnijih prikaza nekog PR-a koji sam ja vidio u sportu. Znači, to je toliko loše. Sad pričali smo mi, nije bilo drugih reportera, ali Mišić je za nas ispričao kako su navijači ovo, nije on pljuo nigdje. Sa sjeverom jedno. Nije on ništa, mislim. Ali doslovno dno. Šta su momci sa kako se zove? Ne znam, evo Ante snimamo danas. A da, danas špijun je bio. Da, nemoj. Ništa. Vidio, odvezala mi se kosa. Isti hipsterići. Čekaj, pa neću sad, poslije ćemo. Nisu bili, i oni su isto ovako prokomentirali sve, tako da ovo čujem već drugi put kao ove reakcije. A oni vole malo Johnom ići na igrače i to, ali... Ne, meni je tu samo, mislim ne samo, to kogod je smislio da je to dobar PR potez. Mislim, mora malo razmisliti. Mislim da je smiješno. Da. Čudna situacija jedna i za navijače i za igrače, ali mislim da je malo javnost isto Mišića prežestoko uzela na zub. Imao sam ja zadnji put nakon one europske utakmice jedan rent, pa se tu isto dosta komentara skupilo Mišić ne valja, treba je Boban i njega potjerati i tako dalje. Mislim, ljudi, mi nismo nikad govorili da Mišić ne valja i da je igrač. Jedan njegov aspekt igre. Da. To ko da ja kažem da Krovinović ne valja jer je ispucao svoje lopte na tribine protiv Slavena. Nije trebao tada pucat. Ali odličan igrač. Znači, Joža je nekoliko puta ponavljao u ovim podcastima u dosadašnjem tijeku sezone da ne može zamisliti Dinamo bez Mišića. Tako da ljudi malo sa kritikama... Znaš šta ti je Dinamo bez Mišića? Takmica u Vukovaru, da. Gdje Benacer prema naprijed ide, ali oko njega zuji... Kad izgubi loptu... I tu neke stvari, recimo, konkretno ovi faulovi, i šta Korda kaže, navikli smo, mislim da tu nevjerojatno koliko je Mišić bitan Dinamu, i taj njegov status koji ima i kod sudaca i sve, gdje on hrpu tih situacija reši, bez prijetnje žutim kartonom. I
Nevjerojatno je koliko Mišić donosi Dinamo imao i prošle sezone. Ima i ovaj problem sa tranzicijama. Ali bez Mišića to nije problem. To je katastrofa. Tako da to o Mišiću kritike koje malo su pretjerane.